kan? Anyat oras Jonalyn. Alas 7 na. Agriing kan, ta schedule ti dialysis mo ita. Uwan gaya man niya. Naimbag ta rin ni Ingnak. Bakit? Ala, agmurmuray kan. Ta inakagidasaran iti pamigatan tayo, Jimmy. Lola, napananda na ng kantatang? Napanda iti doktor, apok. Schedule nga binti dialysis ni tatang mo ita. Nakaturog ka pa'y itay pimanaw da. Ay, agimbag kuman agamin ni tatang. Tapno saan dan amap-mapan iti doktor? Wen, agimbag to, apok. Pagimbagan ni Apo Diyos. Saan samat adangdanggan ni Apo Diyos ti kararag ko, Lula? Kanayon ko gamin nga ikararagan ni tatang. Ngam apay ngay ngahan nga agimimbag. Agimbag to, apok. Saan aga po taing kararag mo kat masungbatan agagos. Iso adi mo sasawan ti kasta. Wan. Wan, Lola. Nala, umay katagar mo sarkan, apok. Mapantan ijay kusina. Jimmy, rumwara ka. Mabati kayo man nandito balay. Papanam ka di. Bakit? Nag-text di kumarita ang maestra. Tangdanan na kanong aglaba. Isupay ti tangdan ko lakay. Nukasta. Saan ka mapanaglako ije paling kita? Saan man? Mapanak to ano malpasak ng aglaba. Nabanbanog kanton Bakit? Kabailak, Jimmy. Ura niya klase ti trabaho. Sirkak. Gundawayak ta napigsaak pay. Oh, apay nga gluha ka. Pasensya ka na. Bakit? No saan kumakasto di sa lunat ko? Siya kumatagtrab-trabaho. At daka kumalaang dito'y balay para luto. Para aywan iti anak ta. Pangaasim, hindi ka kumagsangit. Laki ka. Rumbang lasi ka tagbalin anatibkar. Pasensya ka. Diyak kabalan alapdan ti agsangit. Tunggal makitak ti panagrigrigat mo. Bakit? Sana siyak ti panunutan. Kabailak da ito'y. Para iti panagimbag mo. O sige-sige tani aldawan. Rumwara kon, Jimmy. Agawid akon. Tanakalabaak matan. Inakbiit kita anta asawak. Saak tumapanagla ko itinatan iti ini. Papanam, Jonalyn. Ha? Agawid akon, Tata Rohel. Umay kalumuganan. Tani, adayo pa iti pagnam. Ha? Ay, saanan, Tata? Exercise kon da ito'y. Umay kakit din. Mabain ka pailaan. Umay ka. Ah? Sige nga ron, Tata. Kumusta niya asawam, Jonalyn? Kasjay, agpapaagas latta, Tata. Mamidwa iti makalawas ti dialysis na. Ay sos. Kasi kamot nga ron Pangalalaan nyo nga iti kwartayo. Kit makilablabada kamot lang. Kwa, adahen siya pagpatpatulungan mi. Ngam, saan nga amin kat itadda. Adalat tamat gastusan mi. Iso masapul nga agsalukagak, Tata. Mapanak makilabada. Kalpasan na, mapanak aglako'y tinatang nga angkat ko ili. Ay sos. Kaasi kamot. At tinasayat. Mapantabi iti balay. Ha? Apay, Tata? At daitid ko abagas. Kundad tumapay. Tulong ko kada kayo. Ha? Ala, nakababain, Tata Rohel. Awan ti rumba nga pagbainam kanyak. Kas kalasab-sabali. Agkakalugaran tayo. Isu arumbang lang agtitinulong tayo. Awan ka di pa ni nanang mo. Kulin. Awan pa'y tatang. Nangangatan ni nanang mo.
Jak amu tatang, baka aglablaba pa'y laang Kaasimot ni nanang mo. Kaano nga ta nga agimbag kayo, tatang? Dandanin, anak ko. Idi yu pa'y lang nga ibagbaga nga dandanin, ngam nagbayag ngay. Ha, ada tao, tatang. Ang mga ni nanang mo daytan, anak ko. Nukasta, saan ka na mapaniyili, Jonalyn? Saanan taldawan lakay. Sana bale, andaingtad ni Tata Rohel ang bagas kan groceries. Kan nangtad pa iti kwarta. Tulong na kano kada tayo. Ha? Diyak laing pagkarupan na singput gayam ni Tata Rohel. Naimbag man? Bakit? Wan, kat sa paak kano ti mapan ije balay da inton bigat. Ilaba ak kano. Kat una, ngam di ka una agbambanog bakit? Dahil ka ba alam alabaan ti awatan? Wan, may mayat kit di ano ado ti labaak. Tad ado ti tangdan ko lakay. Oh, at tititangdan mo ang naglaba, Jonalyn. Ha? Ala, nagdakkal unay da ito'y Tata Rohel. 2,000 mo't da ito'y. Wen, tulong kunti daddo makada kayo. Ala, nakababainan kada kayo, Tata. Di ka agbabain. Takas iti kanayon kung nga ibaga. Awan ti sabaling agtitinulong no sana da tayo. Isunod da ka sa pulam. Di ka agbain nga umasidag kanyak, wen. Agyaman ako unay, Tata Rohel. Nakasingsingput kayo kada kami. Ha? Ninanang, apay nga ta. Ing kakitain bakit? Amuam na niya ti mapaspasamak kinkwana. Wen, mabitla ang arod. Nagsakit unay ti tiyan ko. Agrikos ti sakit naging kay ti sikat kan bukot ko. Mahulawak pa ikit din anak ko. Ipan kayo ni hospital, nanang. Saanan? No ipan ko nakatanya nga rod. Awan gastusan tayo nagpa-hospital, anak ko. Saan nyo panunutan ti kwarta ta may diskitaran day tananang. Mabitlaan, inak mga yabi ti pagluganan tayo, nanang. Ha? Ni Tata Rohel? Apay nga ta. Hello, Tata? Ada ka diwaya minton bigat, Jonalyn? Kwa, Diyak pa'y masigurado, Tata. Amangan ngamin numakonfine ti inak. Agsakit ngamin ti tiyan na. Anya? Bukas ta, ada kayo dito ospital. Ada kami pa dito'y balay, Tata. Inak pa'y lamang ayabi ti pagluganan mi. Itaray kayo di ospital ni nanang ko. Siya kundi mangitulod ka na kayo, Jonalyn. Urayan da, tumaya ka dagos. Bye. Ha? Nanang, itulod na tayo kano ni Tata Rohel di ospital. Kumusta ni nanang? Bakit? Maopera ni nanang. Tada kano ba to iti aprona? Anya? Iso arumwarak matla adagos. Inakagdiskitar iti kwarta lakay. Pagdiskitaram ngay. Bakit? Kompormiditan. Sursurak amin nakakabagyan tayo. Barang pautangan dak. Ay, sos, nairanamot nga awanan kami kaanakan. Hadda ngamin naggastusan may. Pasensya awan maipautang ko kaanakan. Aala nga rod, agyaman ak ulitag. Pasensya kan sapay ko matamawatan na kaanakan. Uwen ulitag. O sige, mapanak pa'y nga rod. Nilaangan Tata Rohel tinamnamak. Sinursur ko amin na nakakabagyak. Awan tinaipautang da kanyak. 5 gasot lang tinadiskitarak. Diyos ko, sapay lang kumatada mautang ko akwarta. Awanan ti amok nga sitkan. Iso atulungan na kuma, apo. Jonalyn, Tata Rohel? umay kalumuganan. Uwan, Tata.
Mapan ka di ospital. Apay magmagna ka. Nagkapuak ngamin itayan dagiti kakabagyak tata. Napanak nagdiskitar iti kwarta. Ngam awan mat na itedda. Maopera ngamin ni nanang ko. Anya, ay sos. Kunakmatkin ka, ano adda ka sa pulam, di kagbayin nga masidag kanya. Tata, Ala, agdiritso tayo bangko. Tay nakmangirwar iti kwarta. Tay kan kay ti busbusin nyo di ospital. agyaman Tata Rohel. Ikarig, agbayad akto. Barang makasapul akton iti permanente at trabahok. Tapno makabayad ak kada kayo. Nangalaam iti kwartam, anak ko. Pinautangan nak ni Tata Rohel, nanang. Ay na, mailumlum kan iti utang, anak ko. Pasensya kan Jakmat ni namnama akasto ti mapasamak kanyak. Ala, sana bale, tadan busbusan tayo akwarta. Sa apay dialysis manan ta asawam intun bigat, anak ko. Wen nga rod, agawid ak intun bigat ay nakipadialysis ta asawak, nanang, ha? Wen, anak ko. Ay, ingka kitaan nagiti agamam. Sana bale, at damot dagiti nurse amang bantay kanyak diti ospital. Pasensya kayo pa'y laang nga rod, nanang, Panawan kayo. Angam agsubli ak matla adagos. Apaman ama ipadoktor ko ti asawak. Hello, Tata Rohel? Umay ka dito'y balay, tadaited ko ken ka, Junalin. Ha? Alam tinayon tinted ko a kwarta. Sige, Tata. Agyaman akmanan, ha? Okay, bye. Urayan ka, Junalin. Uwan, Tata. Naimbaglakit din tanda ni Tata Rohel amang tultulong kada kami. Papuskula kung tirupak nga umutang kankwana. Sana bale, taisumot ti mga idijaya ititulong na. Adto'y ti kwarta, Junalin. Ha? Nagadumot tanday Tata? Wen, tapno da reserba makwarta. Tamok nga ado ti paggasto sa mita. Tata, adon ti utang ko kada kayo. Madanaganak. Mga numarigatan akton nga agbayad. Saan mo nabayatan dayta, Junalin? Basta... Kinapudno na, Junalin. Agayatakin ka. Ang di kagdanag. Tasaan ka nga apurahan ang mga klon kanyak. Tamo ka pang panunutan ti asawam. Saan ka nga problema iti kwarta no makirelasyon ka kanyak? Tata Rohel? Ulitek, saan ka nga apurahan ang mga klon kanyak? Basta ikarim nga paman ang matay ti asawam. Makiasawa kan kanyak. Ipay ko amin na kasapulan nyo. Kanin nyo, pagbayad iti dialysis ti asawam, kin pagagastinam. Isungag panunot ka na imbag, Junalin. Diyos ko, itapay laan. Agkidawa kon iti pamakawan kan ka. Tasigurado ang makabasulak. Nututupak ni Tata Rohel. Pakawanan na ko, ma. Apo. Nila Tata Rohel ti amok ang makatulong kada kami. Kaya't ko pa'y ngagbiag iti napaot ti asawak. Kastamatan iti inak. Iso pakawanan na ko, ma. No daytoy laangan ti amok awagas. Tap nagtultuloy ti panagpaagas ta sawak. Daytoy ti dawat ko. Itinagan ti Ama, Anak, ken Espiritu Santo. Amen. Nanang, malpas ka din nga nagkararag.
Uwan, anak ko. Kunak man o nakaturog kan. Urayan ka nga agid dito'y abay mi kan ni tatang. Ala, maturog kan anak ko, wan, tanirabiin. Ang mga numalukag ni tatang mo, naimas titurog nan. Wan nanang, agin narakop tagarudan Kailiw kun maarakop ni tatang. Agungat mat gamin no arakupag, nasakit ka no? Maawatam ko mati amamuan. Anda nga minrikrik na nasakit. Wan nanang, Ala, maturog tangarudan. Good night, anak ko. good night nanang. Napulingan kayo kadi? Ha? Apay? Naglalabasit ngamin dagiti matayo. Ha? Baybay am na kita matak, Jonalyn. Amun gayam. At iti kwarta. Agyaman na, Tata Rohel. Basta titulagan ta, inton matay ti asawam. Datateag din na. Jonalyn, kasarsarita ka. Ibagam no di mo kayat. Taisardeng kumatentimang tin iti kwartakan ka. Kan singirak tininted ko kan ka. Bayadam amin nagijay no di ka manugot iti kondisyon ko. Sige, Tata Rohel. Umanugot hak. Oh, thank you. Ikanak man nga ron iti bonus, Jonalyn. Anya a bonus, Tata. Uray agaglay ti muging wenno iti pingping. Mabit lang Jonalyn. Importante ito'y awag ko. Tata, agawid akmat taro rayan da kay Jabalay. Okay, sige. Ingat ka. Sige, Tata. Hello? Agyaman nak. Aday mawag kan ko na. Nailisi akit ipagbasulak. Naimbag kayon, Lola? Saan pa'y, apok? Kaop-opera, kaiso anak kapsutak pa'y. Ala, kaasi kayo matkan ni tatang, agsaksakit kayo nga duwa. Da kami kan ni nanang kat saan? Ay, good. Pagyamanan tayo iti Diyos at nasalunat kayo kaninanang mo. Tano agsakit tayo amin. Kasano tayo ngayon? Kapi kamat gamin nga kapi, Lola. Madinsamat ti kanayon nga kapi. Naira na la siguro ta kape. Aywan, ingkaitayan ni tatang mo ta mga no adamasapul na. Nakaturog. Kaya't ko nga arakupan nga magungat-mat. Tanasakit ti bagbagina. Ay, kaasimot ni tatang mo, apok. Iso nga awatem no kastay nga agunget, wan. Ado nga minti nasakit arik-rik naan na. Wan, Lola. Ay, awan pa'y lang mat ni nanang. Ala, uraya mon. Ta sigurado apaawi den day chay, apok. Nayawid ko ni nanang dito pala, Jimmy. Maasikaso kan mabantayan ka manan. Aywanam, ti salunat mo. Bakit? Di ka unay agbambanog. Wan, di nakpakadanagan. Napigsaak. Kita mo, nagdadakkel tupay dagiti muscle ko. Umun-unagan dagiti matam. Gapo iti puyat. Ken banog dayta. Nagnisit ti aglawlaw dagiti matam. Ay na, saan man natila madmadlaw mo kanyak lakay? Natural nga eyebrow dagitan. Anay ko, agsikal manan ti tiyan ko.
Nagtumar ka mo taniti akas mo. Di naman nga ro dengganan. Bakit? Kasano, di ka mat ngamin mangan. Mangan ka ngamin, uray basit laang. Pati tayong blender ko a prutas, di mo matinuman. Saanin nga mo nagtitaron kanyak? Bakit? Kaslawan pa'y pigsakon nga agtilmon. Ipan kun sana. Saan ka di matakas na tibagbagam? Patip karam ti pakinakam mo. Natipkar ti pakinakop ko. Talaga nakapsutan ti bagik. Oray kayat ko pa'y ti agimbag. Saanin ang mapalin? Impag kapay, Jimmy. Di ta mapukawan itinamnama. Tatang, kuna ni nanang bantayan kayo. Tanapan gimatang iti agas yu. Ha? Apay amay may sa tikit kitaan niyo. Di kayo pa'y agkiram nga pulos. Tatang, mangmangagdak ka di. Tatang, agkuti kayo Nung nakaturog kayo, apay nga nakamulagat kayo. Nakanganga kayo pay. Di naksamat mangmangag ni tatang ko. Gunggunak man. Naglamiis ni tatang. Ulasak baka malamin. Kaslahan mo't nga agang angus. Igamakman ti tiyan na no agkut-kuti unuhaan. Saan nga agang angus? Hala, natay ka din ni tatang ko. Natayan ni tatang ko. Hiram sa Diyos ang Naitabunan ni Jimmy, anak ko. Uwan, nanang. Ti amok. Agpaot pa iti sidong tayo ti asawak. Ngam, saan mat kaya man? Awanan ni tatang ko. Kailiw ko ni tatang nanang. Ala anak ko, di ka naglidahiwan. Agin inanan ni tatang mo. Addan iti sidong mi Apo Diyos. Naragsakan iti sidong ti Apo. Ha? Naimbaganan nanang? Uwan, anak ko. Awanan ti sakit amarikrik nana. Addan iti sidong ni Apo Diyos. Nagpatinggan ti panagrikrik at ti amam. Awanan ti marikrik nana sakit. Naginanan ni tatang mo. Ha? Ni Tata Ruel. Iso ti umawawag. Mabutbutangak. Ambuklatan ti bagana. Diyos ko, tulungan ako. Isurum ti rumbang aramidak. Diyak kaya ti kondisyon na ngay bagbagana kanyak. Sumbataklatan. Hello, Tata Rohel? Anya nga Jonalyn, naitabo ng ti asawam. Umay ka kadisukunan ng ditabalayo. Kwa? Wano, sikante umay ditoy. Sige. Syaklatan ti umay di Tata Rohel. Okay. Di kan mangalay ti badom. Tadaginatang ko akawis mo. Pasiga na itis dagiti ginatang ko. Tagtalinawid kamot lang dito'y balay. Sige. Agrobot ka nga rodan. Tanwag babawi ka iti nagtulagan ta. Saan la si katidakas kanyak.
Agraman Pamilya. Diyos ko. Tsaka mo, noom no da ito yung aramida kung ano saan. Ngam, mabuta nga kitipang ta ni Tata Rohel. Tsaka kaya ta may raman ti pamilyak. Diyos ko, tarabayan na kuma. Iturong nakitium no adalan. Di mo ipalubo sa may sagmakak. Kastamot ng ti pamilyak. Asitig ako ni ti balay na Tata Rohel. Ha? Nagado ti pulis iti paraangan na Tata Rohel? Matandak. Didak pusasan. Didak ibalod. Diyos ko, pinusasanda ni Tata Rohel. Apay nga ta. Anya di ko na yun ang nagyo iti news nanang. Ni Rohel apagot utangam. Drug pusher madgayam. Ha? No kasta? Isumat lagayam ang nagado ti pulis ije balayda. Pinusasanda ni Tata Rohel. Ay, illegal madgayam ti pagtataudan ti nagado a kwarta na. Diyos ko, agyamanak. Inlisi na kiti mabali na pa kay sakmakak. Agyamanak, Diyos ko. Bueno, papagayam, di tanti naggibusan di pakasaritaan, dito itirama tayo. Biyag, ti tao. Please like, share, and subscribe. Thank you.